Meghalaya Urban Development Authority muda minta kesengi ke kendai terik risau kelahir seki atli ki jaka ki badan apa ke nombak Shillong nak bentar ban pendep ya ke kamram habai day bat ke hukum ke Meghalaya High Court badai ban pen prano ya ki mala balatai bean bat ki bala pen ken ya ke kendon G+3 jong ke building bylaws kemudah kelale ya kini ke kam na ke jing aipor jong ke kasheri bakadai ban pendep ya kini ke kam hapo kat sansi hene kesengi kemudah ke pen prashwa ya atli ki yeng kawai ke badan Hajel Road bat kawai Biva Road. Bancu pun kan mau ke Meghalaya High Court kalau penmi ia kata hukum ha ke arpu pratarek unai lur. Henry nak arpu lightly ki mala ki ba ancak pun pra ki long arpu tli kat ba khat lightly pat ki mala ki la yok pedang ia ke stay order na ke Supreme Court. Oh, that's good. Lala, dia malah tu kena nade, dia bulu je. उसके बाद हम करते हैं देखिए उधर से क्या जाएगा? हाँ